uqale nini wena ukubona ukuthi cha ulungisane wena ngoba sike safika la sikhumbula sifikile la thina nini sizonibona nina ngeke nafika yeheni ish angikhumbuli okay bafowethu angifuni mfowethu ukuthi ngiconfuse kakhulu kodwa mfowethu kuningi okwenzekile empilweni yakho mina ngijabulela nje ukuthi uyaphila njengamanje lokho njengakusho babutshali sicela ukukhuluma nawe mfowethu molweni TV sibambe lo mpopho baba anikwazi ukwenza lonto uthi ngimbambele ubaba usebenzile lo baba molweni TV umfana nanku ulungisane njengoba nanitshilo nithembisile kuni kuba umfana uzoba ka right noma kanjani nanku umfana ululeme uright akana kwanto njengoba nje nimbona nje ezithethela esenza yonke into ngiyabonga nje ukuthi eBackville sibenzisane ngendlela right akukho nje ngilabhayiseka ngako njengoba nami ndisangoma ndiyacela ke bantu beTV nixelele abafana baseBackville ukuba bangaphinde bazingelele inyoka ngoba le nyoka lena ayilunganga ngenye imini nje ayi sobancwaba awusokwazi nokumsiza kabili angeke kuphinde kwenzeke lokho angeke kuphinde siyabonga ngazi uma kuyabonga cha siyabonga kodwa la ekhaya akubongwa baba kukhona ezinye indwane ezikhona lapha mhlawumbe engabe ezakho noma ezomakhelwane noma nje ezemvelo asisatholakala kahle lapha njengoba ndanitshilo kuni bantu beTV ukuba la ekhaya siyasebenza kahle ndiyathakatha lalelani baba njengoba usabeka lelo gama lelo besicela ukuthi mhlawumbe sithi ukuhlela kancane umfowethu impahla zakhe siyithole ngendlela ngoba amagama obuthakatha mina akusiwa amagama engithanda ukusondelana nawo njengentatheli mfowethu ngiyabonga kakhulu uye kumfowethu lo obengaphilile ubafo lo obezingela inyoka indoda leno ubani mfowethu uyaphila mfowethu Ngiyaphila bhuti sikhona mfowethu mina ngiqhamuka eMaritzburg bhuti ngithunywe ugovernment ukuthi ngingenelele kulo daba leni lokugcina inyoka njoba sekhambe kwaze kwafika ukuthi ulahlekelwe ingqondo sizokusiza sikulande sikubuyisele ekhaya ithine sosothatha inyathelo udaba lenyoka hayi ngiyajabula mfowethu ukwazi engalithandi lelo lokubalekelwa ingqondo angaze ngibalekelwe ingqondo mina ngiphila saka ngiphila ngempela mina mfowethu lungisana ababukeli engicabanga ukuthi into abangayijabulela ukuyazi ukuthi kusuka manje kwenzekalani ngempilo yakho udaba lenyoka ulumisa kanjani uyahlengeka kulo uqhubeka nempilo noma wenze njani yabona babukeli yabona ukuhlanya kwami njengoba besho nje bafuthu ukuthi kade ngisangene ngekhanda igadlile lenyoka okungichaza kakhulu ukuthi ngoba inyoka yethosha ayinabo poison okusho ukuthi ngamanye amazwi mathupha ngifuna ningibheke la bheka la mfowethu uyabona la uyabona la uyabona la kunengcabo mawucabanga ukulashwa ngempela lo kunengcabo la engiyithathe kubaba nami ngisaqonda ithoshe zakucima ibani bafuthu ngiyantshela fana nokuthi phela lenyoka le ngidubulile mina babukeli bengicabanga ukuthi sicela ukuthi siqedele emotweni le ndaba nama ngisathanda ngathi akuphephile la bhuti hayi mfowethu ungavuka lulaka bhuti ngiyazi ukuthi ukuthele futhi inyoko uyayifuna futhi uzoyithola nje ngoba usho ngicabanga ukuthi ubabujali khona kunike kona mfowethu angazi akukuqinisa nje wena as umuntu wesilisa ungicabile okay ungicabile impela kodwa ke ngiyantshela bafowethu mina ngithukuthele kabi ganunwa lenyoka ngeke ngenze isilima kanje